mis Gillian Roch, Phrionnsapal Mòr Ostaig, ma haujaket in a kjol, na na teagaisg, na na luchd-teagaisg, na lissacha gechanein, has een haast poskatje is on eertesin, kes on nach kuru eertes hoeking. Is misje dekker forest, studige húsa bia gaelic is kjol. Agus befal lúnsa, agus leis an skipa hécas ciú gadéad, Christine Primrose, Críogar Lowry, Éilín Fadjan agus an cód, fáilte bhlàth a chud ina holaní ciúla vis atáiseach a súd, nó iad san a had tílig an avías. Agus ma had duine sa bí ag a bhfuil úi an a gaelic is ceol a coiad ar a seo, agus son badach ein amach man húrsa hí an uasach tálaite clointin buamh. Is misje Tim Armstrong, ha mi nam stúriche a cursa gaelic is contoch an seo ag Shabhal Mòr Ostaig, agus ma hashe feelinte, agus a giri skill an gaelic a horstiana ire, hashe na giri coinchin fuamh.